米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。任务高瓦斯古比第二然一大，我们所信靠的只有上帝。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在给达阿米拉亚布多苏尔努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以 lemak sepat safau atsefang 5 safau atusir suarsa u taini ai kami a patenak i tamuanan to ngaayay ratoh a papilias tunini a awa ai kuputs a samiyay a papi pasasyor to falujo a pasaira i maoripay a kawas saan。使徒行传第14章第15节说：我们到这里来传福音，为要使你们离弃虚幻的偶像，归向那永生的上帝。萨利嘎嘎奥，那奈拉奇恩努嘎瓦斯古尼鲁木赞阿古阿玛萨玛阿玛安奈阿什玛有saan kita i pakifalucuan ita anu malahci ko lemak anu cai kalahci i usakuan no kawas kunini nika kausulinai ko falucu ita a mitier to kawas。当我们期待上帝实现我们所求的事情时，不要忘记事情的成就与否乃是上帝的权柄，但我们应当忠心信靠他。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥有巴木德嘎古都马萨马阿马安奈阿卡法卡安阿什玛阿在都比哈格隆都那法鲁祖安伊苏伊巴拉人古法鲁祖阿古。Ta pakalias kako to misawi ay takwanan at lemak a masarutsur ko falutsur a mitier i tiswanan。主啊，当我专注于神机骑士，不再顺服你的心意时，求你提醒我，使我能够远离各样的试探，而全心信靠你。Pakai ni i dalam anay angangan nutapang Ji Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。